kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini ada di sawah ya teman-teman ya. Kita berburu mainan aja teman-teman. Kita cari yuk teman-teman mainannya yuk. Wih, udah ada boneka Upin Ipin teman-teman. Lihat. Wah, di pinggir sawah ada boneka Ipin Ipin. Kita ambil aja teman-teman. Wah, boneka Upin Ipin. Kita kumpulin aja teman-teman di sini. Kita cari lagi teman-teman. Barangkali ada mainan lagi nggak ya? Kita cari teman-teman. Di mana teman-teman ya? Wih. Wow, boneka Squid Game teman-teman. Lihat. Wah, boneka Squid Game. Wow, mantul ya teman-teman ya. Keren. Kita cari lagi teman-teman. Ada lagi nggak ya mainannya teman-teman? Kita cari yuk. Wih, apa itu? Wow. Lihat. Wah, topeng. Kayaknya nih topeng ondel-ondel. Wah, iya betul teman-teman. Topeng ondel-ondel. Kita ambil aja teman-teman. Wah, iya nih topeng ondel-ondel. Kita cari lagi teman-teman. Mana teman-teman ya? Ada lagi nggak ya teman-teman ya? Wih, topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Wah, copot rambutnya. Wah, iya nih topeng ondel-ondelnya, rambutnya copot teman-teman. Wah, tuh keren ya. Kita cari lagi teman-teman. Gimana teman-teman ya? Masih ada nggak ya? Gimana nih teman-teman? Wih, ada boneka Squid Game. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Di pohon ada boneka Squid Game. Lihat teman-teman. Wah, iya nih boneka Squid Game teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari. Wah. Boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, keren amat ya. Boneka Squid Game. Kita cari lagi. Wih. Lihat teman-teman. Apa itu ya? Apa itu? Wih, boneka ondel-ondel. Sama apa ini? Wah, sama boneka gurita. Keren nih. Boneka gurita bersama boneka ondel-ondel. Wow, mantep ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Wih, apa itu? Boneka ondel-ondel lagi teman-teman. Lihat. Wah, iya nih boneka ondel-ondel lagi. Wih, keren nih teman-teman ya. Mainannya banyak banget ya. Di pinggir sawah banyak banget mainan. Kita cari lagi teman-teman. Cari lagi yuk. Masih ada nggak ya? Wih, ada ikan Nemo bersama boneka Squid Game teman-teman. Wow, ikan Nemo. Wih, ada boneka Squid Game. Wih, keren teman-teman. Mantep ya. Tuh. Wih, banyak banget nih mainannya. Udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.